Pozdrav svim ljudi, sa meni Kupipi. Danas ću vam pokažem kako da skinjete Epic Heroes Daddy. Znači, link od ovog sajta ćete imati u deskripciji. Prvo što treba uraditi uđite na njega. Idete ovako dole, motate. I vidjet ćete ovdje download. Znači, nemojte ništa od ovoga. Znači, kliknete ovo, znači link mega.nz. To kliknite, download here. I vama će se pojaviti ovako 5, 4, 3, 2, 1. To sačekate i kliknete click here download. I sad ću vam pokažem i dobijete tu knjigu. A sad ću vam pokažem šta se radi sa tom knjigom. Evo nas ljudi, znači ovako dobijete ovu knjigu. Kad skinete i sve što treba da uradite, uđete i ovo, ne, ovako uradite, uzmete desni klik, kliknite extra here, pošto ja imam tu već knjigu sačuvano, naravno, ja neću sada je ekstraktujem, zato što imam, ovo mi više ne treba i sad ću vam pokažem gdje treba još da kliknete. Evo ljudi, ovako izgleda kad otvorite taj ekstra, što ste ekstrata i sve što treba da radite, znači ja sad ću vam pokažem, ovdje imam svašta, znači uđete ovdje i vidite, ovdje ništa, znači kako biste upalili Heroes Daddy, morate da uđete ovdje, znači ovo vam je igrica, vama će možda biti ova ikona, meni nije, ne znam što, ali meni je ovako, evo, ovo upalite, znači ovo pokrenete. Neću sad to da otvaram bez veze onako, znači otvarate, imate tamo i podesite grafiku i svašta. A ovo ništa ne dirate, ovo vam je sve potrebno. Znači samo ovo upalite i igrate igricu sa drugarima. Naravno, i to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala, vidimo se u sljedećem, pozdrav.